Nepa. Omore romanero anasi. Nepa. 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 Musisera intamba mena musta. Nepa. 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 God bless you. God loves you. God takes care of you. Inisela. Regezela. Uzalunga. Kale mthandazweni. Kale lizwini. Uzakhula. Ekukholweni. Amen. Ibandla lithi. Yes, siyabonga anti phela. Ikuqinisana lokuvuselelana anti amadoda wethezweni kumele sikhambe. Ngiyakubona kodwa hayi zama lawe lapho khona lami zame madoda. Icilongo likhala siyedingana bathi yimi ngasetendeni usungipheba lawe ezweni ukuthi siyathanda ngibona impela ngasetendeni ngithi bakithi lami ngalwisa ngaze ngakwanisa lami ukuthi ngibe khona injongo vele yetenda sokuqhophana labantu lokuqhayana lokuhlala lonke sithokolana hayi sifiso sethu ukuthi want to make it to heaven nathi sithi loba sivuke ethuneni sizathumela ngendaba yokuvuka nxa sivuke ethuneni silahla inhlabathi phandle ingilosi kuthi ingilosi ekugcina emhlabeni ethuneni lakho nxa inhlabathi siphandle izakwelela isandla ikudonse so ithi well done thy good and faithful servant. Finally kuthiwa ngasifika ezulwini sizathi wow heaven is so cheap. Ezulwini kuchiphe kangaka bathi khathi siyabona ukuthi ungani kunzima. Ngasiqinisele nina athi iyasibekezele namhlanje ufuna sikhulume enye indaba etshisa izolo besikhuluma ngani kanje bantwana banokhumbulayo. Passport to heaven. Passport to heaven. Sikhuluma ngokuthi umbhabhatizo munye. Umbhabhatizo munye. Ephesians 4:5, one faith, one Lord, one baptism. Abantwana bayalalela? Umbhabhatizo weqiniso. Yebo, umbhabhatizo weqiniso. uJohn wabhabhathiza uJesu efuna ukutshengisa abantu ukuthi umbhabhathizo yempela. Thina sesingama-graduate kuthiwa catch them as they are young. Anti siyabona ukuthi babambile abantwana laba. Yes, sithi okokuqala ubhabhathizwa ngamanzi amaningi. Okwesibili lingena lonke lo mfundisi. Okwesithathu elizweni. Wona kodwa mangaki athi kodwa bizwa kuthiwa yini ngubizweni. Layise lele ndodana lelikamoya engcwele sathi umntwana omncane kabhabhathizwa ngoba kakholwa. Ubhabhathizo njani? Okholwayo. kuMarko chapter 16 ivesi ngelika 16. Siyabonga namhla ngifuna singene uhloko laso esinye esihluphayo. Namhla sizakhuluma ngomprofeti. Namhla sikhuluma ngabaprofeti. Namhla yini? Monday sasa siyabona siyakhuluma ngani. Wednesday siyakhuluma ngokuthi yiluphi usuku lokukhonza. Nge-Thursday siyakhuluma ngokuthi ama-church wayemaningi. Nge-Friday siyakhuluma ngokuvalwa komusa. Sihamba sonke kanti? Right. Sasa sikwazi sizabona lapho umoya uzathini la. Nge-Saturday sizabona futhi ukuthi umoya uzathini. Okuzindaba kokhona kuningi amalanga asephelile. Right. Uzangivulela ngicela ukuthi umbambele amavesi lawa kale lawa Revelation 12 verse 9 Matthew 24 bamba wona lawo ngicela ngichasise lokhu umbambele. Umprofeti ngumuntu othini sikhuleni babo ingcwele ohlala ekhaya ezulwini ekuseni lemini lantambama sibonga ukugcinwa ngomusa wakho. Nansi indaba ehluphayo umhlaba wonke. Eyizolo iyahlupha futhi umhlaba wonke kodwa icacisiwe abantu bakho bazinikele ukuthi bafuna ukubhabhathizwa. Namhla sikhuluma enye indaba futhi ehluphayo umhlaba wonke lapho kugcwele khona abaprofeti indawo yonke.
ngicela ukuthi ngizachasisa namuhla wehle wena uzikhulumele kubalwa amavesi. Ngicela umoya wokuchasisa abantu abaphindlebe usinike indlebe zakomoya sichasise sizwe Jesu sifisa ukuba sezulwini. Mina ngiyafisa labalaleleyo bayafisa, labasebagrosa, labasemsikeni, labadlula ngomgwaqo, labezwa besemakhaya bayafakaza ukuthi ilizwi liyafika. Sisindise ngimi, siphile emaqinisweni esukwini zokugcina, ekupheleni sibe khona ekhaya ngoJesu siyakhuleka. Amen. Umprofeti ngumuntu okuthiwa ngu-intercessor, uma phakathi kwaThixo labantu. Samba sonke. Umprofeti is an intercessor. Kanti intercessor ngingathini ngesindebele? Ngumeli. Oh, alright. Umprofeti uma phakathi kukaThixo labantu. Samba sonke uthwala imessage vela kubani? kuThixo eyisangaphi? Ebantwini. Ngiyamba la manje umprofeti weBhayibheli, abaprofeti beBhayibheli bonke ungaze ubakhangele from Genesis asambeni sisiyafika kuSambulo kabahlali besemoyeni. Lizwa, umprofeti weqiniso isayini yokuqala kahlale esemoyeni, kahlale profita, kaprofiti katshoneli. Kuyaqeda kodwa katshoneli, hayi kafaka ibhakani ngoba kaso business yiwizo. Liyezwa nje ungafunda ibhuku likaJona liyakutshela ukuthi kuJona chapter 1, Jonah arise and go to Nineveh, that city. Arise. Umuntu ariseayo ngonjani? Umuntu okuthiwa arise ngonjani? Ngohleziyo. So umprofeti uyakahlale phela abesebizwa at a certain time, at a certain period, at a certain mission. Liyangizwa? eBhayibhelini kwakukalutshwana ukuthola umprofeti obizelwa wena nomamazala, wena nomalukazana, wena lobhuti wakho, wena lo anti wakho. Hayi eBhayibhelini sasingathola abaprofeti abawest isikhathi besiya kuthi wena uzondwa ngumamazala. Lalingasovangeli leliya. Umprofeti weBhayibhelini kaxabanisi izimuli. Ngiyaqamba kulapha ngiyadlula so. Umprofeti weqiniso kamlimu kaprofiti family. Kuthethela prophet weqiniso galanda le problem yakho. eBhayibhelini ungakhangela umuntu oke wadila le family. U-Elisha edila lo mama lwana onendoda yakhe inesquareti. Yamkhumbula ku-Elisha ku-2 Kings chapter 4. umama lona wafika wathi umkami ube ngumprofeti ufele esquareti. Nguye simaziyo kuphela umama lona wadila la umprofeti wasesithi yena hayi hamba mamuyeboneka amagabha. But iBhayibheli lonke ivile uJesu eselapha abantu kuNew Testament zangakhulume ngomalume, zangakhulume ngo-anti, zangakhulume ngomamazala, zangakhulume ngomkhwenyana. Baze bambuza kuJohn chapter 9 ubhuti lona wazalwe ngaboni. Babuza ngabongo bathi wayenze ngaboni ngabazali bakhe yini. Kumbukona uJesu waceza umbuzo wathi hayi amandla enkosi ukuthi abonakale. Likhona bakithi ngani uJesu wayeceza? Even babeloyiwe abantu, even babephosiwe, lalingasovangeli lokugecana. Abantu abaningi babulelele emakhaya bathengela namabhemba bevela kubaprofeti.
batshela ukuthi umamakho uyokwenza ungenzi, umamakho uyokwenza ungathathi, umamakho uyoliphosa izinto. Bachapha bevele egoli bephakathi kwama-ayivekho bezogamula abazali sebezwile ukuthi u-anti lo malume nguyo yilo. So abaprofethi beBhayibhili number 1 bese kunumber 1 ngisakwazi lapha abaprofethi babemela isizwe. Bakungena umprofethi othi yayilendazi iyaphuma le 3 bakithi ngiyangizwa kodwa ukuthi ngithini. Abantu baprofethi ibhola uzothi le ndazi zaba le 3 imani zaba le 2. Ngibonisiwe ebusuku ukuthi ubani uzangena embusweni, ubani uzaphuma, ubani uzathini. Ngibonisiwe ukuthi ibhola le lizawina kuyadliwa ubana. Abaprofethi beBhayibhili babebizwa ukuzokhuza ilizwe lesizwe not family. Yakuzwa nje. So lapha eBhayibhilini sinama minor prophets. Ngikhuluma ama minor prophets, ngikhuluma nalabantu ababhala amabhuku amancane. Ama minor prophets abanjengabo Hosea, abanjengabo Joel, abanjengabo Joel, abanjengabo Amos, abanjengabo Obadiah, abanjengabo Mika, abanjengabo Habakuk, abanjengabo Zefania, abanjengabo Malaki. Amabhuku lawa ungakhangela agcina ngabo chapter 3, chapter 4, chapter 2, chapter 6. Abizokuthiwa ngama-minor prophets. Ama-prophets amancane not ukuthi ngala message but imessage abincane. Bese kusiba lama-major prophets abalamavesi abo Isaiah 66, Isaiah 65, ngo-Isaiah, ngoJeremiah, ngo-Ezekiel, oDaniel. uMoses was a prophet, uSamuel was a prophet. Ngiyangizwa nje. Ama-major prophets lama-minor prophets babesehlukana ngama-chapter ubuningi bawo but bonke babethunyiwe. Umprofethi kabhali phone number ebhakaneni ngoba kasobhizinisi. Umprofethi kaprofiti from ekuseni kuze kuyetshona ilanga. Liyakwazi ukuthi once ubhala inamba esihlahleni which means utholakala anytime when ungena emoyeni anytime. Singakufonela ke usemfeni ungumprofethi. Ngicabanga mina ukuthi singakufonela usemfeni ungumprofethi sesile problem kumbe sikufonele uadmithiwe. Lakini kucabangeni mngane ukuthi ngabantu phela baba-admitwa lapho. Kuzwe ukuthi umprofethi uadmithiwe. Kanti anti besilobaba lapho sizibele uvele likwazi ukuhlelina. So ngawona usuphuka ifoni number udinga umuntu umfonele ukuthi baba basabela ifoni bathi usule uyakwazi ukuthi umlimo kalinika umoya ukufunda ukuma lezi nhlupho zenu. Umlimo uyakhuleka ukuthi alinika umoya ukuthi funda ukuzikhulekela. Funda ukuthi ngawulohlupho ukwanisa ukuphatha uhlupho lwakho ngomthandazo. Ngoba ngawungafonela umprofethi bese kusabela ungakhethi hayi ulapha nje sila simgijimisa nge-ambulance. Ulapha nje Matadei silindeni uadmithiwe izolo uyaphendula uthini? Ngumuntu laye. Abasesithi uJeremiah chapter 17 verse 5 uqalekisiwe ithemba lakhe lisemuntwini wenza umuntu abe ingalo weyama unjengesihlahla esihlala enkangala. Uverse 7 kaJeremiah athi ubusisiwe ithemba lakhe lisenkosini unjengesihlahla esimanzi esilempande zazo ezigxile emanzini esihlala siluhlaza. Akufundi ukuthemba izulu lemthandazo yakho iyazwakala. Yizwilanti fundi vesi abantu lapha sengikambile lapha ungakhangela eBhayibhilini uIsaiah uthi thuma mina Nkosi. Hathi phela uJeremiah iBhayibhili ithi yona uNkulunkulu wabamazi esesiswini sikanina. iBhayibhili lisikhuluma ukuthi abaprofethi laba babeke babizwe buyanini ngilinika imessage. Kabahlali bele message. Umprofethi kahlale le message bakithi angiyana etown. Bese senza etown umprofethi. Bazalwane limngalincede ndithi umprofethi kaThixo wayekhuza uIsrayeli angangena esonweni.
kuvusa uJeremiah, kuvusa uIsaiah, batshele ukuthi akambe etshela uIsrael konze kube ninekhonza izithombe. Lizathunjwa liye eBhabhiloni. Abaprofethi babethwala imessage esindisa isizwe. Hayibona ukuthi wena uloya ngumamazala, wena uloya ngo-anti, wena uloya ngubaba. Linje bona bangalikhulumisani, liyaxabana ngoba livela khona. Funda. Revelation 12 verse 9, funda. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi, inyoka enjala ethiwa ngomubi loba uSathane, umkhohlisi womhlaba wonke, waphoselwa phansi emhlabeni kanye nezithunywa zakhe. uSathani waphoselwa emhlabeni lezithunywa zakhe. iBhayibhili lithi yona ungumkhohlisi womhlaba wonke. Labale theology uyabakhohlisa, labale mali uyabakhohlisa, labafundileyo uyabakhohlisa. Yikho libona ivini egangeni yathola imoto epakile iGD6. Ipakile egangeni kuphuma umuntu ingangara usahoko ombonayo ukuthi lo unezincwadi zokufunda evele bathokotokweni. Ngoba yena uSathani ukumishini. Matthew 24 funda masinyane. Amavesi athumele siwafunde masinyane. Matthew 24 verse 24 funda. Lo 11. Funda 24 funda 11. Matthew chapter 24 verse 11. Uthi kuzavela abaprofethi bamanga abanengi, bathukise abanengi. Verse 24. Ngoba kuzakuvela oKristu bamanga, labaprofethi bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu, ezimangaliso, ukuze kuthi nxa kungenzeka bathukise labakhethiweyo. Hayi bandla likhona. Liyezwa lapha. Ngensuku zokucina kuzakuvela abaprofethi bamanga. Verse John chapter 4 verse 1. Kuzakuvela abaprofethi bamanga. Lalela phi verse ukuthi thini? Abaprofethi bamanga laba bazakwenza izimangaliso ezinkulu. Alizwanga. Izolo sibale kuMarko chapter 16. Okholwayo uyabhaphathizwa. Liyangizwa? Ongakholwayo uzalahlwa. Nxa usehlalayo ithi yona izimanga zizabalandela abakholwayo. Abakholwayo babalandela izimanga. Izimanga yize zilandela abakholwayo. Uqala ukholwe bese kubuya izimanga. Bathi ngihluthwa ngamaKristu ensuku zokucina, yiba abaqhwayana lezimanga belandela izimanga. iBhayibhili lithi abaprofethi bensuku zokucina bazakwenza izimanga ezinkulu. Injongo yabo yikuduhisa abakhethiweyo. Kuyacaca nje? Liduhisa abakhethiweyo ngezimanga. Abantu babonile izimanga, bamangaliswa izimanga. Sebemangaliswe izimanga, balahlekelwa ngamaqiniso ngoba bahamba bedinga lapho kulezimanga khona. Fundi verse. Bazalwane abathandekayo, lingakholwa omoya bonke, kodwa bahloleni omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini. Ayithiyekeleleyo Jeremiah 14. iBhayibhili lithi bazalwane lingakholwa omoya bonke. Omoya ngaze babe khona umuntu ayenza isimanga, akhulume ibizo lakho, akhulume lapho vela khona, athi ngakini kule avocado, eceleni kulo mama ongathi umnyama, elayinini kulo mama omfitshane, angaze akhulume konke akuqede. Hlola imimoya, ungaphonga ukholwa into yonke. Sihlola ngani? To the law and to the testimony. Kumele ubekwazi ukuthi umuntu okhuluma laye uyalazi yini ilizwi, uyalichasisa yini ilizwi. Jeremiah chapter 14 verse 14. Inkosi yathi kimi, abaprofethi bathumayela amanga ngebizo lami, kanye bathumanga, kanye banayanga, kanye ngikhuluma ngakibo, bathumayela kimi imibono yamanga.
amanga lokuvumisa okuyize yenkohliso yengqondo zabo. Right, Jeremiah 23. IBhayibhili ithi yona abaprofeti bachumayela amanga ngebizo lami besebenzisa ibizo lami mina ngingabathumanga. Xa befike besithi yakwazi ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanda ngesikhathi seCovid akulamprofeti ongagqokanga imaski lababe sithi bakhuluma lo mlimo labo bagqoka amamaski kwangabi lokuya lo muthi. Wayengayanga ezulwini bayathatha umuthi babuya baqhubeka njengoba bathi bona bahlala ezulwini bona bavela ezulwini bona baqoqa lo mlimo. Ngaye ngathi kwelinye ilanga ngidlula kwenye indawo egangeni ngazwa kwenye indawo lapho babekhonza khona bathi thatha zothi tashika kudenga mina ngahle ngama khonapho ngabothi ngingama bakhangele bazambiza ngayenzani imbobi iplathi kanti ezulwini babe seyathathani wathi thatha zothi tashika kudenga ngayenzani imbobi isicathulo ngamangala betshelana kuthiwa amen thatha sika kudenga tikagara abantu batshelana amanga ukuthi bake bayafika ezulwini baphinde bayako-Pick n Pay. Uye ezulwini uyekhuluma lo mlimi uphinde uyebhadala waZuma office usithi kansela kuvalela amanzi uvela ezulwini. Angazumbe liyavuleka amehlo bakithi. Uqine ngumuntu ohlalela uvevi umuntu ohlalela obhengula akutshela ukuthi yena uyakhuluma lo mlimo uyakaya ezulwini aqede lapha emarket ethengisa lamagwili uphila lathi emhlabeni aphinda ezulwini ayikhuluma lo mlimo. Umlimo kasize bantu. Umlimo uthi abantu bami bayafa ngokushela ulwazi. Umuntu osemhlabeni akutshela ukuthi yena uyakhuluma lo mlimo yena usengcelo okunganani ukukhuluma lo mlimo lina lifanana izono zenu. IBhayibhili ithi yona bathi Jeremiah 23 verse 25 to 26 funda wena ubuvuluba funda uright la yazi ukubalelwa umuntu maye kuyahlula funda u21 nalo kanye bathumanga mina abaprofeti kanti bagijima kanye khuluma ngakibo kodwa bayachumayela kodwa ubaba bekhona emhlanganweni wami ngabe bachumayela amazwi ami ebantwini bami babanqande ezindleleni zabo lasezenzweni ezimbi. u25 usubale lalela la zwani ithi yona ngabe kade bekhona emhlanganweni wami bengizabanika ilizwi leqiniso bayenqanda abantu ebubini. Ivesi le I think ibiza abaphambili mana nhle ngiyikhave asayikhave phambili. Liyakwazi ukuthi abaprofeti bensuku zanamhla ngawufuna ukubona ukuthi abathunywanga uyahamba usiyadinga umuthi wokuthatha indoda yomuntu bayakunika baphambana lo mlayo kulokuthi akuthi ngami into ozoyicela izakwenza ezulwini ungabi khona bavumelana lesono. Ngawufuna ukuyaphosa omunye bayakupha umuntu wokuphosa lwesihlabo ngizilo kodwa lina bakunika umuthi wokuthatha indoda yomuntu bakunika umuthi wokubulala bakunika umuthi wokuphosa umuntu bakunika umuntu wesihlabo. Kwelinye ilanga ngirenta kwenye indlu eyayisekhoneni isasele sinamalemon amaningi kwaye ubuye umunye umama wabesithi ngizocela amalemon angu-30 ngathi amalemon angu-30 bese uqeda isihlahla uyangaphi wathi umprofeti uthe ngibuye la malemon ayi-30 ngathi unenyongo wathi angila nyongo lalela lapha nditshele bazalwane umama lona yakwazi ukuthi ngambuza mina ngasesithi uhlupho lwakho lunga uzu abantu baze banatha labo cooking oil 2 liters umuntu ayinathiswe banathi izidumbu zabantu banatha amalemoni 30 lemoni akamele ukuthi benganathe. Thina bese sibuya nevangeli elimahara elithunyelelwe namavesi kawulifuni ufuna lonelo lokuhlala unathiswe izinto ezibabayo lonelo lokubanjwa Kenda amaviki isikhonkotha la sikubana namavesi sikuphi ivangeli elichiphileyo elokuzikhethela uJesu liyani. Mlimi kasihawukele bakithi abantu baphelwa amaqanda la baphelwa izifuyo
kwadliwa kwaphela ufu banga khathesi yake libazwe ingesingalali khabisi yake libazwe uthi mina kangibathumanga mina kangibalayana mina ngibatshela ukuthi bazolikhuza bona baqhubekela phambili ngathi ngihlezi khona phana endlini yana omunye umama ekuseni ngithi ngiyavukani ngilunguza ngegedi ngewindi so emnyango manje ngakho umama ethalaze nje ngiphume emnyango besethi salibonani mama ngathi yebo wathi ukuthi agamaye banoshandira ngathi ndini mama nobe ngene endlini anti phela kumele ugqoke iqhiye emhlophe ukuze ukhanye ukuthi uyashandira ngabe ngene endlini siyadinga iqhiye emhlophe ngabe ngifaka iqhiye emhlophe ngabe ngihlala esitulweni ngathi uhlutshwa yini wathi yebo ngami usebenza esitsheni kanginike imali kalale endlini uyahamba ehole akabe khona le kaphenduki ngathi uyakholwa yini sengishanda la abantu balula khona apha etendeni ngabe ngilayinisa abantu ngabe ngisukele inkomo la amanga niyathanda ukudliwa khona apha etendeni la khona khathi ngisakhuluma amaviki amabili la ngabe ngilayinisa abantu ngathi ngiyande imali ngiyande amaqanda kona okwakho ufuna inkomo okwakho ufuna imbuzi okwakho ufuna amaqanda lapha bekuyabhala iroli la nginamanga ngoba lithanda izinto alilifuni ivangeli kathi uzandithatha ngamali yomuntu ngiyazibuyela ngifike lapha ngime ngitshumayeze ngiba namavesi ngihamba ngakacelile utho lwakho kodwa ulifuni ivangeli leli angikukhuthuzanga yina nxa lingakhuthuzwanga lizwa kuhle uJesu uthi freely I receive freely you give sibuyele evangeli lamavesi lithathe phela ngoba leli kalila ndaba lemali yakho bathi liyakhuthuzwa khona apha even engumnyango edinga kuphela mama nje qeda ukumshandira ngakhuluma la ngamalela amavesi wakhuluma ngona nokwazi wakholwa sihleze endlini wakholwa ngamshandira ngaqeda ngagudata siguqa asikhulele ngamkhansela saguqa sakhulele wahamba umama lo after a week after a month okuyimonth la ubizwa omunye ungitshengisa omunye uthi yena umama lami uyakwazi ukuthi uyabona uyakhuleka uyakwazi into uyazi ukuthi ngitshele abesengigijimani landa afike ethi hey mama shua futhi uyakwazi ukuthi la ngishandira dade ungami angisana problem ungame vele arara uselale endlini ukuya le mali hey abantu badinga ukukholwa kuphela yikho kudingakalayo ukukholwa bathi ungandilethela abantu mina kodwa ngangihamba afuna abantu wayezababiza athi lo uyabona ithi verse 23 Jeremiah 23 verse 25 ithi iBhayibheli ngizwile ukuba bathini abaprofeti abatshumayela amanga ebizweni lami besithi yiphuphile funda 26 kwaze kube nini amanga ekhona enhlizweni zabaprofeti abashumayela amanga beshumayela inkohliso zenhliziyo zabo kwaze kube nini beshumayela inkohliso lemicabango yenhliziyo zabo betshela abantu bamexabana abantu bagamulele phandle la abantu bakhulumisana abantu bayathakathana ngoba lapho bahambe khona baphiwa amabizo baphiwa ukuthi uloya ngubani kutheni kwathini kwangathangani abantu bayazondana abanye bayagamulana ntambama ngizomemezela uprofeti weqiniso kalani lemuli yakho yebantu kalani lemuli yakho uprofeti kumele azochaza lalela amaviki amabili lawo engiwaqeda la ngibizwa kuthiwa ngingumprofeti aliswa umprofeti ngochasisela abantu ilizwi lenkosi akhuza isono alaye akhuthaze aqinise avuselele umuntu achisono umuntu asindiswe sokuphelile no water no ntambo no manzi no khali no litshe bakithi lina umprofeti ngovula ilizwi
ame between God and people. Achasise imfihlakalo yezulu. Inhliziyo yomuntu ichaye abesengena elayinini abesesindiswa. Kuphela sophelile likhona. Ungakhangela eBhayibhelini kwehlula lama vesi ungawabali. Uzambalelwe Ezekiel 13 ayeqela amavesi zakho. Ungakhangela eBhayibhelini kuSambulo chapter 1 ivesi ngelika 7 athi liyakhumbula ukuthi laphana yikho sithola khona ukuza kukaJesu likhona nje. uJohana besekhothama efuna ukukhothama ekhonza kwaphakama nami kangikhonzwa nami ngiyisidalo likhona nje. uJohn kuntokozeni kuDaniel chapter 10 uDaniel sengene ku21 days of prayer kuthiwa ingilosi yathi fika yathi Daniel othandekayo nxa ekhothama uDaniel ukuthi akhonze. iBhayibheli ithi ingilosi yathi hayi phakama ungangikhonzi. uDaniel waqhaqhazela ebona ingilosi waqhaqhazela. uJohane ebona ingilosi waqhaqhazela. ungakhangela ivili ku-Exodus hayi bandla kalikho bani esikhulume ngayo ngesabathi ithe ekhulunywa ngathi mlimi nansi ivesi. uMoses uthi inkosi unginike imithetho elitshumi ngaba ngubhururu wakho 40 days and 40 nights ngikuntaba uMount Sinai. ngicela ukukubona nje. Exodus 33 ngicela ukukubona Thixo sho yabulokhu ungitshela ukuthi hamba lemthetho. Moses ngiyakuthanda. Moses akula muntu olunge njengawe, akula muntu ozehlisa njengawe. uyabulokhu ungitshela ngakaze ngubone. iBhayibheli ithi uThixo wathi Moses no one can see me and live. Kodwa abantu sebesuthi bathi bona bavela ezulwini bavela bona uThixo baphinde bahlalela uveli. Ana khonokho kodwa kungenza mangali ukuthi uvela bona umlimi usiphinde sihlale la usidla usithwala uvela bona umlimi. uhambe lapha komntamburi uvela bona umlimi uye komntamburi uthengisile. hayi bazalwane zivula amehlo akuvula amehlo lina. uvela bona umlimi uphinde uye komntamburi ufika uthengisa ukuthethisa abantu ophuza ukunika ichange umshawuti uye ezulwini. umlimi ulonsezulwini uvela kuphi umlimi? phinde uhlale labantu libukela iTV libukela iStar Life libukela amasoap. uba ngikhetha ukubukela amasoap ayezulwini. hayi izulu lichiphile phela. Lebe selichiphile phela izulu ukuthi ofuna uhamba kuphela uprofita ayisehambile sisatshela abantu ukuthi yena lo mlimi. Ukhothama ozela kumlimi ndingisheti kokhothama. Bazalwane, we are living in the last days. Open your eyes. Dingani uThixo esafumaneka. Dingani ilizwi lisafumaneka. Chiyanani labantu lidinga ilizwi lisafumaneka. uMose lo wacela wathi mlimi ngicela ukukubona umlimi wathi Moses bani akuna muntu ongambona phile. engingakwenza ifavor Moses njengoba kuMount Sinai hambe badolela amabili okuthiwa yicliff amadola akhona angathana egephu phakathi. ufike ungene phakathi kwamadala ucathe ufike uthula uthi qwala zadlula khona. uMoses wangena phakathi kwamadola amabili Exodus 33 wathula wathi qwaka. hayi mandla kalikho bakithi intaba. wathula uMoses wathi qwaka. uThixo wabedlula usakhokho. uThixo usakhokho umdali wezulu lomhlaba okungena umuntu ongambona phile. wabedlula kuMose wabedlula uthe efika lapho kulo Mose wabethatha isandla wathi mfana umncane kulokho. wabethatha isandla evala ubuso bukaMose wabedlula. ayibandla kalikho wabedlula wabekhipha isandla wathi Mose khangela. uMose wabekhangela umhlane ekhona ubuso. wabekhangela umhlane wawusithoni past tense. Mose kawula ungabona ubuso bami buyi-future. wena ungumuntu kawula future. alenzwa ubuso bami buyikusasa. wena ikusasa kawungayiphili ihlala kimi uThixo. wena uzabona umhlane okwayenzakalayo yinko phila ngakho.
wena njengomuntu ungakudalela ukuphila ngokwayenzakalayo okwenzakala kusasa sikho kwakho but ama-profethi siyabahlupha sisiyadinga ikusasa labo ngabanayo mama mboniyeze elimnyama njengokukhangele ngabona ithunzi elimnyama emalangeni azayo umngane wamkwenina ngamfica emelangeni egcoba amaqanda afuna athi hawu kathi mngane wami phela iqanda antokwathi ungaligcoba lingawoma liba ngamakrwakrwa ukuthi wayebulala amaningi amaqanda wagxothwagagcoba umzimba wonke amelangeni wayezithwele ngithe ngiphuma mina ngidlula nje siya kumngane wami ngamfica emelangeni kathi wamelangeni kuhamba njani wathi umprofethi ebengiye kuye wayezithwele uthe ukuze mbelethe kungabi le-premature kungabi lamasiza kungabi lani kumele ngigcobe amaqanda ngime elangeni ngithi siyakufraya phela unesithi sizakufraya ngoba vele usumaqandaqanda umzimba ibada kodwa likhona bakithi abantu baronjiwe baba maqandaqanda baba marhalihlali baba mafuthafuta bathwala into ezisindayo bathwala okunzima okusindayo uthi Mose ifuture kulolayo emhlabeni akula ubuso bami yikusasa gawulayo yikuba insuku zakho ungazazi zintathu Thixo izinto afihlela umuntu ukuthi ufanini ufela ngaphi ubulawa yini umprofethi kalakho lokho ngoba la ekakwazi bakithi ngakuthi Joshua wayekwazi alizwa wafa ngesikhathi se-COVID alizwa wafa ngesikhathi se-COVID iphuma i-COVID wayengasitshela ngesesifa ngoba laye wafa ngesikhathi se-COVID wayeuthi Joshua ngasitshela ngumuthi nguye phela koko wayengasitshela ngumuthi ukuthi bakithi mina sengisifa ngicela ulitshela umuthi we-COVID usalule lapha wafa naye engalawo wafa futhi ndiyakwazi ukuthi ukufa kwababa lo mina kumbusisa ngani andithabeli ukuthi wafa hayi ngithathiswa ukuthi umlimi wavuma ukuthi afe engakhulumanga i-last word lina lingizwanga ngabe wathiyetshela abantu ukuthi mina sengisiya kuNkulunkulu umbizile uthe lisale lisenza lokhu ngabe sibambe khonokho izulu kalimvumelanga ukuthi athiye kukhulumile ngoba kasothixo la wena wathi kufa asikhulume lapha ngokabraja lapha amaprofethi abancane lapha okabraja sikhuluma ngosaho owayegadelwe amaframachina nesikhuluma ngayo sikhuluma laba ababenjube lobhemula laba abakuhlanyisayo laba abakubo Cowdrey Park abakubonjiwe lobhemula abaseyitumbane laba abakuhlanyisayo asikhuluma ngakho lokho sikhuluma ngosaho ababegadelwe amaframachina ukuzwa izimali besiyalala emahoteleni wafe engakwazi Mashoma izikhali lalifa ngokutisi yadlula ungalandeli izinto zomhlaba injabulo yazoyi yadlula ingangibone emfuyo lapha khalipha isikhathi siyadlula ibandla likhona kodwa ntambama lingakusize uyabe uyakhuthuzana nezinto eziyakuxabanisa emulini ngiyakwazi ukuthi abaprofethi abaqeda ukukwelapha bangakunika iqanda bethi lifake bathi lifake ngapha ufika ukuthi hayi akusasebenzanga bengilifake lapha elitheko lapho uzwe bethi belibhoyiliwe kumbe belingabhoyilwanga bengalibhoyanga belibhoyile suhamba ufika ulibhoyile semphendukile bakithi ngizamile ngalibhoyila ngabe ngifaka ukulifake likhangele ngapha akupheli alingizwa bakithi likhona ntambama akupheli uzabona kutshintsha izidayila usamehlo uphaphame funda ukukhuleka funda ukuzila ukudla ungabona kusehlula linda
hayi mina nginomnyama bakithi langendi ijaha lokuqala la uya ladlula ijaha lesibili la ngiyala ngathi sesiyathatha selingikhuphele ijaha la asomakho bonke yakala badlule owakho uyalungiswa funda ukumelela izulu alingizwa abantu abantu ukuze umlimi akusize funda linda kuzalunga yakela ukuhlangahlanganisa impilo uThixo wathi Mose akula muntu ongambona aphile bona umhlane wami abantwana bakweSrayeli ayibadlakela ikwentaba mali khona kodwa abantwana bakweSrayeli kwakumele babone uThixo kuMount Sinai umlimi wathumela imessage wathi ngingakabuyi bageze 3 days hawu kusilezweni mina uThixo ngingakabuyi batshela ukuthi bageze 3 days begeza kuphela wakho prophet yabe ngageze ebuseni ngo6 xa usufonile ngo5 lina liyakwazi ukuthi umprofeti phela anti sinje hlama problems hle numbers aba prophet ngo2 o'clock ebusuku ngo1 o'clock ithabathe khonapho vele usuthi manje umprofeti yakwathi umuntu ophila ngomprofeti ulohlupho kakhulu ungadluma ngoyonyama uyangebuza ungaba lomangoyo iblue uyangebuza ungadlula yonke into angaba mnyama wesumangoyo umbukeleni inyama angadlula impilo yakho yonke izanwa ngabanye abantu sake sathi kwelinye ilanga ngivuka siyachumayela enkaya endlini siqeda ukukhuleka umthandazo wantambama siyimbuti sihleze endlini sisithi amen sihlezwe ngama 10 minutes sabona umangoyo ibrown eme phambi kwethu legazi emlonyeni esithi alizwanga nje sihlezi labantwana bona into ngihlezi lapha abantu abambehlezi lapha mina nganginabile ngivuka siyachumayela enkaya sasa kwakhona ekuseni ngivuka siyachumayela enkaya mangoyo sithi amen sesikhila iminyango kudala umangoye ukuthi uvela ngaphi ukuthi ulethwe nasikwazi umangoye kazwana nabantu kami ebantwini abakhangele kakhulu wama thina wasikhangela elegazi emlonyeni egcwele igazi sakhangela sathi umangoye lo uvela ngaphi igazi livela ngaphi ulahlekile uvela ngaphi sabe sithi ngathi abantwaneni thathanini ilokhu zenile ishiti bed ilembu limthwala umangoye mangoye kalaqala kanti isidalo ulahleka inamba umangoye siwa ngumlimi ubuye siqeda ukwenze njani bantu ukhuleka sathi thola umangoye ulahleka inamba sakhuleka mangoye wathwala bamsa ngale kwegate bafika bamjikela ngale kwegate umangoye sabuye sakhuleka sazidalela kuzokube nami unguwe awungibula usize unguwe ngabe wantanda baprofa wawuza ukuthi khonapho futhi udini wonda phi bakithi sengilapha sithi sihleze bona umangoye legazi manje funda ukukhuleka nabantu abakho phakathi kwenhlupho zonke kazaziwe lizulu even ungakho ekuhlupha hlale emthandazweni khuleka kuzalunga abantwana bestika bengezwa faster khuleka faster hlale emthandazweni ngaze kuthatha iminyaka kuzalunga Amen. Ezekiel 13 futhi Ezekiel 13 verse 20. Ithi iBhayibheli ngakho inkosi uNkulunkulu uyethi kala ku18 okala ku17 13:17 futhi wena ndoda pendukela kwabesifazana bakini abachumayela okwengqondo zabo uchumayele ngabo uthi inkosi uNkulunkulu ithi ngaye kwabesifazana abathungela inkebe ezihlakaleni zabo bonke abantu babenzele lezi mbombozo zokufaka emakhanda ayivesalizwana ukuba babathile mana mzali uthi yena kulaba prophet abangomama abaprofetikazi abangomama abathungela omama amaqhiye adinakalizwa ngizwi yikho mana phela nxa kuprofitwa bonke bayabe lamaqhiye whether bakunika iqhiye kumbe bayakuthungela uthi yena kuvesi ivesi letho njalo
Nxa sebeyenzile iqhiya yakhona bayilungisa ukuthi ekhanda lakho lanxa uyifaka ingqondo zakho zibe ngathi zilele. Ake ngarenta kwenye indlu yomprofeti lapho esohlala khona sasiloja lomunye umprofeti. So sasilamajuto okuklina isitubu elinye loji ivikile elinye loji ivikile. Kuthe kuyiviki yami ngiklina umprofeti nobe ewathi isambatho sakhe angazi ngoba kuyi-50 meters ansabe zizinkulu ziningi zilama-candles wabe fake wayeni. Sabe sithela amanzi esitubhini mina ngifuna ukuklina mina bendithwalise emva thwala isandla ngisasichaya ngathi khathi ngiyakwazi ukuthi siyazila bhala mina fika nama-packs ngithi ngiyamnceda phela ngoba sengifuna ukuklina ngiyafake wayeni. Uthe vuke ekuseni wabe sithi ngubani obambe isambatho sami ngathi yini wathi asibanjwa wathi mbo siyazila ngathi lesi sidlule ethawuni ko-Pick n Pay ko-cotton printers ilembu lele lisikiweyo ngani ukuthi ngizomalembu duze lokhuza le-city hall abafike basika ama-meters abasikileyo bebengekho ngcwele abatshayisileyo bebengekho ngcwele abameshi ilembu wena sonke phela sikho ngcwele ngoba osikileyo laye ubambile alizwa ngabathi lezo lithi osikileyo unjani ubambile omesha amalembu ubambile otshaya ethilini ubambile lami ngabuya kanjani ngoba kumahlukunga lesi abantu iBhayibheli libatshelile okungcwele okuthathu kabakufuni bafuna ukungcwelisa amalembu. Umtshado okwethumi lesabatha yikho kungcwele eBhayibhelini lokhu. But abantu batshintshile badayiveta bangcwelisa izembatho uzithole zisemdulini kazithintwa kazibanjwa zingcwele zona zike zabanjwa ethini. Angazi madoda ukuthi ngangichasisa sokuyavuleka kuwe. But into zemasahambi uyakwazi ubhudilwana ngakutshela ukuthi amaqanda lenkukhu irenti wayetshele ndoda ukuthi abakabuyi bayabuya ngizabhadala bangabuya eyadini kwakugcwele amaqanda kugcwele inkukhu aphela bathi bela amaqanda ayi-12 basebenzisele iyi-1 bathi tshibilika kanti futhi ukuthi lihawula njani wena lo mkakho vele ikreta kaze lidle liyiqede ihlala njengamakota crate ama-$7 $6 uyenika indoda yomunye umuntu ikrate. Alapha ngifuna ukulitshela ukuzalizwisa ubuhlungu lithi loba lilele izumgogotho usithi ngithi wena uhlezi lapha usapotana le ndoda yomuntu uyinika inkukhu uyinika amaqanda ifuna chicken. Ungakuphawulela 1 drumstick indoda liyani inika ifuna chicken. In the name of ukulatshwa likhona. Fundi verse sambela mzali hamba la ucela verse 1 18 asambe 18 19 20 isikhathi ngakho inkosi uNkulunkulu ithi nimelele lentebe zenu elithiya ngazo abantu ngisazijabula engalweni zenu ngiyekele abantu elibathileyo njengenyoni bakhululeke lezi mpompozo zenu lazo ngizazijabula ngikhulule abantu bami ezandleni zenu lingabe lisaba lamandla okubathiya futhi lizakwazi ukuba ngiyinkosi. Right, Hosea chapter 4 8 no 10 iBhayibheli itshona kwabafuna ukukhululwa umlimi uzimisela liyakwazi ukuthi kakula muntu ophila impilo emnandi njengomuntu ongakholwa entweni zonke okholwa kumlimi kuphela lekutshela ubuthongo dala nje ubuthongo ngaze kudlula igundwane ngaze kudlula umangoye ngaze kube lokulongo komuntu egedini sathi siba kwenana sathola umuntu efaka ubulongo egedini sathi mina lapha egedini bulongo komuntu sesiyabuta sabuta phela safaka etoilet uphila esimple like uyakwazi ukuthi othungamela impilo yakho ngumgcini kaIsrayeli
othungamela impilo yakho ngu-alpha and omega, othungamela impilo yakho nguyo kuphetheyo. Akula mpilo emnandi ngiyakwazi bakithi yokuphila noJesu kuphela nje. Umuntu ngathi ngikathi khombi umama wathi yena umthandazo wamadulu lapha, umthandazo wambulapha abatshontshela mama umthandazo otshontshe ubuvela nga bakutshontshela umthandazo othi ekadulu lapha kwendibhenga abantu barojiwe baphiwe imthandazo ehlala ezikhwameni. Yena uJesu sithi libavala umnyango lithi baba wethu osezulwini umthandazo bawutshontshe usemadolweni. Bayithwala abantu imthandazo kuyendibhenga bahambelayo. Manje osewutshontshile uzayenzani? Akula nto enzima njengomuntu ophila lezinto. Even angaphiwa amanzi ukuthi ongakagezi uthi qophi usuqeda ukugeza uthi qophi. Uyathi yibo labana phela bayehla ikhombisa afika ku-eli bathi ngikhohleni bheka akhohlwa ngifuna ukuyakuzwa. Sekhohlwa ukuthi kanti uthe qophi. Kanje kathiwa ukuthi qophi. Sithi bakithi ngicela ume conductor ngikhohlwa iwallet. Kakhohlwa ngawallet. Sesiyakuthi qophi. Ngoba impilo yakhe uvela hlale ecabanga ukuthi ngiyenzile ukuthi qophi. Angenzanga kanje angisakhumbuli ngabe ngirekhodile uyazophila impilo yokuhlala lonke erekhodiswa izinto ukuthi ngikhumbule ukuthi kanje ngiyenzile kanje kuthiwa indodana engasendithela ngifakile kungasafakani. Mlimi kakusiza phila ngoJesu. Kumnandi ukuphila ngoJesu ngoba kawuna stress, kawuhloli lutho, kawuna nto ehlolayo. Sambile verse Hosea chapter 4 verse 8 to 10. One verse late. Badla izono zabantu bami. Bayizikwaba zobubi babo. Right. Bazakudla kodwa bangasuthi. Hayi badla kalikho. Badla izono zabantu bami. Bayizikwaba badla benganjani bani? Angasuthi. Bazawudla. Mana mzahambe ngawuvimana. Lalela nini? Badla izono zani. Sabantu badla benganjani? Angasuthi. Yiko befika emakhaya bathatha inkomo sigcwala amarodi kabazweli uyakutshela ukuthi 1 on 1 300 wathi ufela lapha kudingi mina ufuna imali ungathi mina ngibuya kwengigula ile problem nje ukuthi ngiphatha li-200 ngiyithatha badla bengasuthi uyahamba lamaqanda sasa bathi mbuzi sasa bathi uyala lokho uyale mali uyala lokho mphatalisi mama kodwa kuphela uyakubonga. Umuntu obonga uyafoswa. Badliwa abantu. Etandeni isibuya mahara lamavesi kani wafuni ifuna ukudliwa. Kunini wadliwa mzawami? Kunini? Awula lawo yazihawulela. Bazanjani? Bazawula kodwa bangandi ngoba bawulile ngokudela inkosi. Lalela liyakwazi ukuthi mina shwa ngilesimama thina kwakulo muntu umprofeti afuna ukugaba izindawo ngabona omunye umama ekuseni ngo-6 o'clock enqunu ubunyunu ngadlula mbesiya ngaphika ngambonisa elenjini amalebona la ithambele egandini omama balezibindi lina lilezibindi zikaSathane. Umkakho esuke esiya emsebenzini khona usiya kwenye indoda egangeni. Ifike indoda nikumphulule egangeni. Uthuluthi kwakhe ngathi ukuphulula ingelosi. Uthuluthi kwakhe egangeni angathi uphulula ingelosi. Uthule uthi kwakhe ungene utike umuntu kwakhe umprofeta kakhulu. Lina mnimukali hawo ke shwa umzimba wakho ebanjwa umuntu ongamaziyo endini of healing. Awufika ntabami indoda ithi yathi indololwane lapho wena shwa umnimkalisize ngifuna ukuthi umlimi ngilikhuleke lalisize umlimi. Umprofeti ngumuntu legazi nama-feelings asongilosi. Yiko libona kuma-newspaper kuphuma ukuthi umprofeti urepile, umprofeti uzalisa abantu ngani ngoba yini elibafaka ezilingweni libalanda eziqhukwini okulamalembu abomvu layi-red layi-green. Unesibindi khona sokuya egangeni nenye indoda ngathi kwelilanga ngisiye egwelo hathi abembona izinto zisenzakala ekuseni omunye umama ngabo-7 minele ukuthatha ilift ngisiye egwelo uchasisele omunye ubaba egangeni emprofitini ibaba vela valari kumba
uyachasisa uyamtshela abalali kumba abadayidayi so nxa utshela umprofethi lwana uthi kalali ngikhaya uthini qedisa uthini angizali khonapha njengoba sesileminyaka singazali uthini qedisa hawu kwayile language kaSathane kathi usiyachasisela enye indoda inhlupho zomuzi wakho ukuthi ayenze futhi verse isana asambe kulokhuzeni ku verse mu-13 futhi 13 sike simqede uthi benza imihlatshelo enkulu zentaba lalela ukuthi batholakala ngaphi laba abaprofethi labantu babo futhi benza imihlatshelo enqongeni zentaba banikela iminikelo phezu kwamaqaqa ngaphansi kwezihlahla ezinkulu langaphansi kwemkhaya emhlophe langaphansi kwezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu ngoba zilemithunzi emihle. Hayi bandla kalikho batholakala esihlahleni. Hayi bandla kalikho bantu batholakala esihlahleni lapho kulomoya obetha khona baye bekuprofita emaqaqeni yikho elivukela khona yikho elitshona khona ubabona nje amasabatha emini engekho abesemaqaqeni okulezihlahla zomkhaya ezimhlophe okulemthunzi emihle baye beprofitwa bekhona uze umama ongakwananga ethumela umntwana hamba khona ngathi hambe uyembona ubaba ufada hambe ebona ufada khona ngala kuprofita la uyende ufunde upase besiyanika umprofeti umuntu benikela abantwana sabuya levangeli lapha kwafundwa amavesi kabafunda abantu ngilitshela ngathi mina ngabe kade ngitshajile la kade ukuchumela ngithi la inani yandesi khathi benyasu angiphala lapha anabela amarola la ine la sekuhamba lazemzini wami nanti ivangeli mahara okwami uyenta mama ndibalela amavesi ngithumele ngidebe ngene emoteli bengijiya nani ngiji wakhona ukuthumela anamota kunoma la mota uyezwini asambelayo asambe akufunde Acts chapter 19 Acts chapter 19 le bala ngime mbijana sibona ngone isikhathi amasavuma Acts chapter 19:23 Acts chapter 19:23 ubona ukuthi kodwa mana balu Acts 16:16 ukhangele ngifuna ukuthi amavesi ayi2 ngifuna liwalale uPauli uhluphana lo nkazana owayesetshenziswa ukuba ngumprofeti omncane lizwini ayesefike edorobheni lapho nathola umkazana loyo zibophile nguye umprofeti odumileyo ngalezo nsuku funda kuvesi 16 wathi sisiya endaweni yokukhuleka zahlangana lentombazana eyizigqili elomoya wokuhlahluba eyayizuzela abaniniyo inzuzo enengi ngokuvumisa right 18 yekuye ku18 lokhu yakwenza insuku ezinengi wathi uPauli esenyenyiwe waphenduka wathi kumoya ngiyakulaya ngebizo lika Jesu Kristu phuma kuyo wahle waphuma ngaleso sikhathi 19:21 futhi abaniniyo senabekule umkazana lo wayesenza imali elokitshini ehambe ebona sosaranti ebona mama ngiyalibona ngeviki ezayo lizazithwala umama azithwale uzothi uyabona anisifunde ngayo iJobe ukuthi uSathane wayekwazi ibizo lika Jobe wayekwazi ukuthi ulenhlupho uSathane uyakwazi vele ukuthi indoda yakhe ikuthwalise enzima uyakwazi ukuthi yakuhlupha wena ungathi ezithupheni belebizo lakho uSathane uyalishela njani ezithupheni balalo ku-birth certificate balalo epassportini balalo uSathane noma bayiphutha ongashela ibizo lakho ezithupheni belalo uthi ufuna uzothola nguGrace Moyo ngathi fika washo ihlamba ngebizo yephela yikubona kuma-passport bekubiza ngebizo uSathane ngekadlule technology izwile so umntwana lo
wayebayenzela imali abantu baduma ngayo umntwana lo ebancedisa izinto zihamba. uPaul wasesehlukanisa umoya. Hayi mani, umoya usebenzisa umntwana lo kasokathixo, umoya kaSathane wabekhuza uPaul. Umoya lona wabuhamba. Abanikazi bakankazana fundi bese abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo liphelile. aliswanga lina lona senzela imali usentshintshele eKristwini. Asisazuza imali, abantu bazokudla bakithi vulana amehlo, bazokwenza imali, bathenga izindlu, bathenga izimota, bathenge yonke into. Wona lokhu uhawu amanga. Thenga izindlu gogo, siza kukhulekela mani city. Sikukhulekele gogo, ungaqeda ungathengisa afulathi imali, sifuna kota imali. Bathi mqethi vesi babamba uPaul noSilasi, babadonsela emjangeni, bababeka phambi kwababusi. Sebababethile enduneni, bathi labantu bengabaJuda bathunga umuzi wethu, bafundisa imikhuba esingavunyelwa ukuyamukela siyenze thina esingamaRoma. Basebebona chapter 19 uHibhedisa hambe ileyeke bayigxekisa nkhaya from verse 23. oPaul kuthiwa behamba bedilisa isigodlo sikaSathane, badilisa isigodlo sikaSathane. Uyabona leli ivangeli litshumayela namhlanje liyabulalisa leli. Leli liyabulalisa ngoba liyavala amakhampani. Kepha sisadli umama lo setendeni uthe bangabuyi kithi. Kodwa litshumayela amavesi la. Athi mfunde phisi Imsebenzi 19 verse 23 iBhayibheli. Kodwa ngaleso sikhathi kwasuka isiphithiphithi esikhulu mayelana naleyo ndlela, ngoba umuntu othile othiwa nguDemetriyu, umkhandi wesiliva, owenza amathempelana kaDiana. Hayi iyekele kuzala bazayibala ngikhaya. Ngicela uyiyekele nasela sikhathi Revelation zabachasela Revelation 16 lalela. uDemetriyo lo wayekhanda izithombe, so abantu babethenga izithombe bayezikhonza. Wabuya uPaul wachumayela ngezithombe, wathi izithombe kazikhonzwa. Abantu baqalisa ukubuya lezithombe bazotshisa, yangizwa, bazolahla. uDemetriyo lo wahamba waripota kuGavana, wathi lapha sekule confusion, wathi kubantu bakhe khangelani siyalahlekelwa ngabantu. Ezinto ngabantu amaqiniso sebewazi ukuthi izithombe zethu azisebenzi, akusela business. Siphekile sivaliwe, ivangeli leli lizokhipha izinkwa emlonyeni yabantu. Yikho lapho badrega khona uPaul bebatshaya bengafuni ukuthi bathumayele. Revelation 16 fundi verse 18 fundi, ngabona kuphuma emlonyeni womgobho nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni womprofethi wamanga imimoya engcolileyo emithathu efana namacoco. Uthi yena uSambulo wayebhala, ngabona khangela ama-characteristics ezinto lezi. Funda mzawami, yona ingomoya ababi. Qalisa, ngabona kuphuma emlonyeni womgobho nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni womprofethi wamanga. Mana umprofethi wamanga ufananiswa lomgobho, ufananiswa nesilo. Liyangizwa, yibuthathu baprofethi bamanga lama-characteristics omprofethi wamanga. Liyangizwa, kwaphumani imimoya engcolileyo emithathu efana namacoco. Yona ingomoya ababi abenza izibonakaliso, abaphuma ukuya emakhosini womhlaba wonke. Iyekele abaprofethi laba abamanga, umgobho lesilo lomprofethi wamanga, benza izimangaliso. Wayebefananiswa ngomoya wamacoco ukuze li-understand. Mani ngitshele, icoco kokuqala, ikharacter yecoco ilomsindo. Hallelujah.
Iqoqo lilomsindo. Lapho khonza khona khulekela ukuthi kungabi lomsindo. Ilokhuze i-character yeqoqo elesibili history ukuthi liswisise. Kuthiwa kwakuloqoqo lechongololo. Uqoqo sasithi kuchongololo ngiyakuchiya ngasigijima. Uchongololo wathi qoqo wanisukela ngizidalele uyangichiya wathi ngiyakuchiya singagijima ngiyakuchiya sibili. Uchongololo wathi asigijime. Kodwa umzilo. Onomax lo mzilo wokuqeda. Uqoqo wathi jumpy wafika ku L Street wama. Uchongololo wabuya kancane ngabo 9 ekuseni 11 1 3 4 ilanga lithele siyatshona uchongololo wafika. Uqoqo wathi hawathi ngikutheni bekayena mina ngifika kudala ngo11 uchongololo wathi uhambe. Ananko ngikubona ama direction unyathele ngaphi unyawo amadelula unyawo hayi bahlangana inkontambama ikhona ilibandla unyawo amadelula unyawo uchongololo wathi mina ngihambela nanka mathami sihluthwa ngabaprofeti abavuka bekhona babengaphi bahambe ngaphi bavela ngaphi bazelwe ngani emakhaya njalo mbatshela baprofitwa ngabazukulu babo umzulu bonguvuka esibhuraneni uthola izalukazi ziphambana amakhanda umprofeti lo okuhlanyisayo sicela umzila uvela manje mina lemshaka uzolibona jongo lothi lunga angiluboni unyawo soluchithile ngoba uqoqokala direction uqoqokala sithi akwazi uvela ngaphi uqoqokala sikhetho ukuba kuvuke khona wavuke khona emaphepheni wavuke duma uvela umzila wakho uqalise uzalwa moya wamaqoqo ibisisithi bafuza uSathane uyise wabo nansi ivesi engicina ngawo lapha abanye bese bebuza ukuthi manje senzeni ngise sinyathanga bakithi nxa ususithi singayi so thina sithi umprofeti usasekhona yini siye kuphi siye nga phela suthe wena singahambi so sithi nisibonga uvuka sisihlalele ijenerali selingakwazi ukuhlala ayifuna ukuhlala bafuna uhamba siyeka ngoba liyalunywa sokuthi ngoba ngingasayikhona ngale niye ngaphi uthi umprofeti omunye umama right senza labo 10 minutes omunye umama wafika emprofetini wathi mprofeti mina shwa ngaze ngilime bangiloya vele ngalima kangivuni ukuvuna vele kuyala bavule emalayini ngisale ngedwa umprofeti wayesithatha ilitshe anti vele into zamakhalasi siyazithanda nxa ungena amakhalasi asikholo wathatha ilitshe walifakile leli red leli blue leli green leli white wayesithi mama zwana ungafika ensimini yakho uyenzisa virili liyangizwa ungafika ensimini yakho uyenzisa virili liyangizwa lelitshe ungayenzisa virili lelitshe ujike uzusukume ilitshe ungayenzisa virili uyenzisa virili ubusukuma ulijike ilitshe liyafika wenda liyadlula eStreet ubusulima ungasuku uzuyefika lapho kule litshe ungadinwa usasubuya unjani uqhube uzuyofika lapho kulani okule litshe walima ugogo abiza abazukulu balima baqeda bachayinala bathe befika kumprofeti bathi qotho njengawe asikambona umprofeti wathi ngenhliziyo ukulivila gogo liyangizwa abaprofeti bayafunda ingqondo yomuntu bamncedise ngokwengqondo yakhe wabuya omunye umama umprofeti indoda mayilala endlini indoda yami vele mina ngikwazi lokho esathatha nayo this day setshintshile umprofeti wathatha 5 liters yamanzi wathi mama nanka amanzi ekuseni ungageza uthi qophi imini ugeze uthi qophi indoda isizabuya ugeze uthi qophi isigubhu size sinjani sipheli wenza njalo umama
phela siyathembeka. Wathembeka wathi qophi isigubhu saphela indoda esihlala ngikhaya. Jefika kumprofeti wathi bakithi mlima kukusise buyela amaqanda wathi ngenhliziyo mbona idoti. Njengokukhangele ngabona yini bantu idoti ngathi indoda la ayisihlala umama kadingi lutho udinga amanzi. Umama wayesebomvu esekhangelela umprofeti uyamrida umuntu abe sesebenza according to your progress. Senzeni ke siphendula umbuzo. Senzeni Hebrews 1:1-2. uNkulunkulu wakhuluma endulo kubokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi. Bamba khona pendulo wakhuluma ngani? Wakhuluma ngani umlimo? Nini? Endulo, alright? Funda. Kodwa kulezi insuku Hayi bamba khona lapho Mondlela. Ensukwini zanamhla ukhuluma ngani? Funda. ngendodana ayimise ibe indlalifa yezinto zonke yona ajala ngayo izulu lomhlaba. Kulezi insuku basasebenzisi baprofeti babengabendulo. Khathesi ukhuluma ngendodana ngani? Wayekhona ulizwi. Hayi bahlakalikho bantu. Kwakulolizwi. Ulizwi waphila labantu. Ulizwi waba ngumuntu. Ngezinye indlela kulezi insuku umlimu umprofeti omkhulu ngulizwi. Hlala elizwini, inhlupho zakho ziselizwini, impendulo zakho ziselizwini. Abaprofeti babengabendulo. Hayi bandla kuba sobacaca kangaka bakithi James chapter 5:13 funda. Senzani ke James chapter 5 sibhala ngo5 nalokho. 5:13 break. Funda. uJakobe 5:13 uthena kukhona mana nanku umuthi okade ubuza. Funda. kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na kakhuleke. Bakithi ukhona ohluphekayo yini? Kanjani? Uthekayo kuba prophet. Xa uhlupheka yenze njani? Futhi kukhona othokozayo na kabonge ngokuhlabela. Uthi othokozayo kahambe lamaqanda, othokozayo kahambe lembuzi, othokozayo kanjani? Kahlabele kabonge from ekuseni number 3 number 5 simuzwe kitchen okuhlabela lihlabela le mama ngiyabonga. Kuqaqi. Futhi bese kukhona ogulayo phakathi kwenu na kabize abadala bebandla bamkhulekele. Biza abadala bebandla kanjani? Ungabiza umdala ngokuzaba ingozi. Biza abadala babuye bebaningi. Futhi umkhuleko wokukholwa uyamsilisa ogulayo. Lenkosi iza kumlulamisa. Uba yenzile isono uza kuthethelelwa. Buyela kutheni? Abaprofeti abakhuluma ebizweni lenkosi ngababe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezelela. Abaprofeti labo bale verse yabo iye batshela ukuthi hayi lapho besikhona kuthiwe libekezele. Funda. Khangelani babusisiwe ababekezelayo lizwile nokubekeze. Hayi kodwa bazibhalela le ivesi uyivulandi ubusundela ngibala uEzekiel 14:10 uvula uEzekiel 33:30 Ezekiel 33:30 Ezekiel 33:30 ifundi 33:30 sichasise bese sivule Ezekiel 10 bese sikhuleka. Wena-ke ndoda abantu bakini bakhuluma ngawe emdulini lasemnyango yezindlu. Right bamba khona phuzwana. uEzekiel lapha nqa wayekhuluma lo Israel uthi yena abantu othi ngubeke ngilangothi ozayizwa
abantu beluveve bakhuluma ngetende leli. Likhona besithini fundi? Bakhuluma ngawe emdulini lasemnyango yezindlu. Loya lo uthi kumfowabo waza sizwe ukuba izwi lithini elivela enkosini. Kuthiwa abantu beluveve bayahamba bebizana bethi heyi kulo mama osetendeni. Sazoku-right umama kanompiya kangathi kakwananga uyale ngathi ukwanile umbone igijima siyale umbone igathi isitulo umbone ikhathi asambi. Ngizwe sambi ezibonela uzafika umbona la umama wakho. Futhi ngezi ngakho abantu bami bayeza kuwe, abantu bayabuya bahlale phambi kwakho, bahlale phambi kwami bezwe okushoyo, bezwe bengikufundisa kodwa kabayikukwenza. bathi vele nyatanga khongo thathatha sozusitshintsha Ngoba bathanda ngomlomo wabo, yebo kodwa inhliziyo zabo zisenzuzweni hayi yabo. bandla kalikho uthi bayabizana batasambuye kuzimhlole komntamburi bafike bahlale balalele baqede lapho bathi uba angangikhuphe emprofitini nalokho asoze ngikwenza kutsho alizona ungayifundisa yaphansi kithi kodwa ekucineni abaningi uJesu esebuyile bazavuma ukuthi iqiniso salizwa kodwa sehlwe kulikhetha leyifundwa yini mzawami Ezekiel 14:10 ifundwa yini bese sikhuleke Ezekiel 14:10 u10 ngibona msemuva right anitshumayela amavesi azivalela wona leyakazuyizwe lokho kwaba nguyivesi le Ezekiel chapter 14 ivesi ngelika10 bonke bazatshaywa umprofeti lobuzayo bazatshaywa bonke ngoba bayona yavele batshela ukuthi hayi vese efundwe ngale sitshaywa sonke mina mbuye kuwe lawe kuloswazi lwesu oluzasikarabhaco babili oyemprofitini noprofitayo batshaywa bonke. Ngifuna ukukhuleka ntambama bayithi lo muntu othi Jesu nasho athongihawukile ngicela singenzele umusa liyakwazi ukuthi nxa ngiqeda ngisenza ubizo lolu ngiyakwazi ukuthi baningi abavela khona hayi khona izethekeli kuphela lamalungu bathi baningi abavela khona baningi abalapho baningi abakuthetheli kodwa namhla lomthandazo ukuthi mlimi mina ngikaze ngiye emprofitini ngicela unika amandla okubamba khonapho ngiqine elizwini omunye ngothi mina ngilakho hamba ngakuthatha endlini kukhona ngiphila kikho ngicela ungincedise mlimi ngichithe konke lahle konke ngichiye konke ngisale lawe kuphela ukuze ngisindiseke amaqembu amabili lawo kaphakame awukazuye ufuna ukuqiniswa wake waya ufuna ukuchiya phakama sibe lomthandazo Ukumalenzele kahle bakithi siphile esukwini zokucina asifundeni ukuma ngoJesu lizwile abantu abatsha mana ngoJesu ngoba impilo yakho ingahambi khuleka kuzalunga ngenxa yokudisappointile khuleka kuzalunga umlimi uyalungisa mina ngi-living testimony uNkulunkulu ngilungisela into eziningi kuphela sisemadolweni sikhuleka kuphela okunye kwathatha iminyaka kwaze kwalunga khathesi
okunye kule minyaka leminyaka kwaze kwalunga kuyalunga ukukholwa kuyabekezelwa loku le ndoda ehlanyayo loku labantwana abahlanyayo loku labantwana bayanatha bayabhema hlale emthandazweni kuyalunga kuphela loku ungasebenzi loba kutheni ungancedisi umlimi ukancediswa umlimi kadayilutho akasongazoyi hlala kuphela ulinde umtshela umlimi ukuthi ngizalinda enyaweni zakho kuzaze kulunge umlimi alenzele kahle izolo sibelo bizo la labantwana bakamlimi abanikela impilo zabo banikela impilo zabo bathi bafisa ukukhetha uJesu njengenkosi lomsindisi baphakathi kwethu babaphakamisizana baphakathi kwethu cela umhlabelisa sihlabelele Nkosi lenzele kahle cela lihambe siyethola umthandazo imali kusise nyababona baphakathi wethu Inkosi lenzele kahle nyababona baphakathi wethu sambeni siyekhuleka sithembisana ukukhuleka nsuku zonke Inkosi lenzele kahle Inkosi libusisi lenzele kahle akhona phakathi kwethu ukhona kuyena umhlothela ngicela ukuba joina njengesethekeli cela ukunikela impilo yami kuJesu ngokuqala empilweni njengesethekeli ngivela mhlawumbe ngavakatsha Anzindaba ezisebenzayo kanti ibhakela bahala yafisa ukunikela impilo yami kuJesu awukho into lapho ejoyina abantu ukambe emuva Inkosi lenzele kahle Inkosi libusise Inkosi libusise Inkosi lenzele kahle Inkosi lenzele kahle xa kulento engithokozisayo ikubizela abantu kuJesu Inkosi libusise ngiyababona Inkosi lenzele kahle libusise bakhona lapha ivini amalungu ebandla abathi ngifuna ukuqalisa kutsha kuJesu hayi mina impilo yami ayingangikhangele bayilide rebaptism ngifuna ukubhaphathizwa kutsha futhi akunandaba ukuthi ngeke ngabhaphathizwa akunandaba ukuthi ngeke ngazinikela xa ukhona njalo nanti tu wena ukulungisa lo Jesu awujalo laba bajoyini nibakwenzele kahle nibakwenzele kahle imali kusise malunge kahle imali kusise malunge kahle Kwenzele kahle nabo abantu besindiswe empembeni kwenzele kahle mama kwenzele kahle wena muntu omtsha wena muntu omdala othi mina shona elivangeli nanti mahara etendeni akula mbuza akula nkukhu akula maqanda akula nkomo libuye mahara nanti la mavitha kubhadaliswa umuntu nikela impilo yakho hlabela isistanza sokucina nampa abantwana bakamlimi ukhona mntwana utsha athi thuba lokuqalisa lo Jesu intambo zakho uyazazi labanye abantu ngimumsekhaphe kakhulu mani abakhatshana nawe cela ukuqalisa lo Jesu akula muntu ozakubuza ukuthi ubuyelani thina sinikela abantu kuJesu wena muntu omtsha wena mfowethu ukhona khona khona okunye sifuna ukukhuleka siyabonga balenzele kahle nibali busise abakhetha uJesu ukhethana uJesu akula ndaba ukuthi kuwakhonza iCommittee ngeke ngikhona kuyo last year ngangingu-speaker we-committee ngilabafundisi abayi-2 mina ngangingena ekuseni ku-morning mother khona bechumayele emini mina ngichumayele ekuseni sabiza ikholi yamalungu ebandla abafuna ukubuyisana lo Jesu umhlabelisi we-committee ngwabhabhathizwa akula muntu wambuzayo ukuthi wahlabelisa kangaka ubhabhathizelwane abantu bafuna ukuvuselela lo Jesu kulabanye abantu abanesono zokuthi lobe ehlezi ubona kungafanelanga ukuthi aqhubeke lokho ehlezi engenzi lutho yibe ngikhuluma ngabo nxa sizakhulela kungabi le ndaba labantu hambe emuva ngale qalise kutsha lo Jesu kulabantu engifuna ukubabiza khathesi ntambama angubizeli phambili angubizeli emuva ngubizeli ukuthi uphakamisana yakwazi nxa silapha kuthenti lona leli viki lingakapheli nxa ulezinto ezifuna ukutshiswa buya khonapho uzonyenyeza unyenyeza uthi kuphela Mrs. Nyatanga yilezinto ezifuna ukutshiswa liyakizwa elo agwele kade ngikuyo njumayela ngo-April satshisa izinto zabazalwane alingizwa lina
akuqanjala bizo lomuntu izinto saziphutshelwa kuphela kwathunqa umlilo kakutshonga ukuthi ngezigama ndlovu ngezigama moyo hayi umuntu uzomnikela into zakhe ufuna zilahlwe akula muntu okhuluma ibizo lomuntu akula ngoba abantu kumele bakhululwe etendeni la abantu basindwa izinto abaziphiwa ngokhokho labokhulu babatshela induku babatshela indiyo babatshela amalembu kwesikhuluma ngakho la umusa ungakavalwa kumele kutshishe kulo usala umsulwa abanye bashutha ukuthi ngi-first born ibe ngaphiwayo bazathina abanye kabathatha abakufunayo wena salukhululi yekela ukubotshwa ngusathana akubophele embulini asicinezeni ngasicineza ngikade phezu kwesitulo la ninacinezani kuphela nanzagada phezu kwesitulo la ngithi ngabathi Jesu nalezinto cinezani lonke ungalimi uvula amehlo mina ngandingi mina ngazi umuntu eluvivi kodwa ngifuna ukukhuleka lo muntu othi mlimi endlini ngishiye kulamanzi ngishiye kule ntambo ngishiye kulamatshe ngicela mlimi ukuthi ngangifika ngicela amandla okuyalahla okulahlekayo ngicela unike amandla okuyalahla okulahlekayo phakamisa isandla nxa unjalo phakamisa isandla ngifuna ukukhuleka lawo ungavula amehlo lungale bandla ungavula amehlo sethekeli ungavula amehlo akulole lungelo lokuvula amehlo ngifuna umuntu othi mina ngifuna ukuyalahla ngisuka la ngiyekhuthula konke ngisale noJesu phakamisa isandla njalo ngifuna ukukhuleka lawo ngifuna ukukhuleka lawo entambama phakamisa isandla izulu likusindisa phakamisa isandla izulu likukhulule ngiyasibona isandla vala amehlo sosakho isandla ngiyasibona isandla vala amehlo isandla sosakho ungathathi isiqalekiso phakamisa isandla kothi mina ngicela ukuyakhuthula konke ngicela ukuyalahla konke akulandaba lungale bandla akulandaba sethekeli ufuna ukuyalahla ntambama ufuna ukulala ukhululiwe phakamisa isandla ngikhuleke lapho phakamisa isandla ngikhuleke lapho phakamisa isandla ngikhuleke lapho phakamisa isandla ngikhuleke lapho nimalenzele kahle phakamisa isandla ngikhuleke lawe angazi umuntu la soze ngubone ubona nguJesu phakamisa isandla ntambama phakamisa isandla ntambama kusekwenzele kahle phakamisa isandla ntambama faka isandla phansi ngicela bathi mina kulezi zinto kumele ngizitshise kulezi zinto engifuna ukuzilahla lezo ngiyedwa akuvuni ngicela ukuncediswa phakamisa isandla nxa unjalo phakamisa isandla ukhululwe ungavuma amandla obunyama akubandezele phakamisa ngifuna ukukhuleka lawo ngifuna ukukhuleka lawo ngifuna ukukhuleka lawo phakamisa ntambama phakamisa ntambama phakamisa ntambama khululwa ntambama khululwa ntambama ngiyakhuleka baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini awudayiluthwa kawusomazowe kawuhlanganiswa you are a jealous God awufuna omunye umuntu odinga olunye ulutho ngaphandle kwakho siyabonga mlimi othandeka abantu bakho abaphakamileyo labazinikelayo labanikela impilo zabo labafuna ukulahla sebanikela kuwe nxa ngikhuleka ngicimezile bali inhliziyo esindwayo inhliziyo engalaliyo ephupha into ezesabekayo egcinisa izinto ezisabisayo ntambama sicela ukukhululwa ngegama lenkosi sicela ukuthonga singakaze sibe lapho abanye bahlutshwa ngama-spiritual husband abanye bahlutshwa ngama-spiritual wife balala lezinto abangazaziyo abanye vele ngaze babe kuma-relationship uyaphela within a month aqala okunye kuphele aqala okunye kuphele khuza ntambama ngegama lenkosi uJesu khulula abantu abakho abadinga ukukhululwa abakholwayo bakhulule sibusise mlimi siqinise sivuselele khamba lathi usiphelekezele ngoJesu siyakhuleka amen singavula amehlo abafaka izandla bafake phansi siyabonga amen asivuleni amehlo siyabonga sihlaleni phansi ngiyabe nisenzela ukuthi lingababona abaphakamisa izandla anti phela indaba ngezabantu lo Jesu uyazithini wena udinganikiso imali ikhulule
aliphi ubuthongo obuhle okwenza ulala usethuka kulezi zinto lazo mlimi kakukhulule akenze abusise ukufunda kwelizwi lakhe amen siyabonga Sithandwa sibona inkonzo zethu ziphilela lapha sinyusa iprapho ngesiyaza yaqhubeka ngo-9 i-witnessing team ngo-9 kanti iprapho njalo ikhona ngo-5 kakula muntu obizwa kuthiwa witnessing team sonke siyi-witnessing team kasibe nini khona ngo-9 ngoba sesekufinal week khathesi nabahlabele siwenika ingoma bahlabe sesokuqala kasiphume bahlabe esesithuka sifuna siyafuna sebehlale sesesithathu isizathu sikhulumile ukuthi siyasezela ukuqeda ukubhalwa ngale emuva then sesiphuma-ke sekuphelile leli thuba zabe kunika abahlabelisi 2:30 Jesu msindisi wami uyingoma yami ungumsindisi wami osizini lami Jesu Jesu msindisi wami ngotha vela ngawe asikho isihlobo esifana nawe nguwe ithemba lami yonke iminyaka yami nakuwe amathunzi uyingoma yami